عدلامي زريامين درابة بشلو شاركز ياب دوزده قول يامين عدلامي اگر بابا برتم میره چیه بنده صبح بنا پیشی کامه های ورلی ورلولو ولل زریامین عدلامین ده طيرش عصمانات نواب جوتي eline van tayra serdar dan ke vate خوزيش خيرهم راد خد را حاكم کی عادل هات باغند ما وكي بدر خان بگه میره بوتا دام عادل ناس موگلو گازند خواب هم را گود بای هاي ولا ليلي ولا لولو ولا لزريام معبدية تدري كده فوزي فايزة واجب بردايلي آي خالي وشكو بجبر عيار زي عيار آلو تشيدني محبيتني مقوز هاد ما بردري لي أخلي دربين بو محبيتني مقوز هاد ما بربنجري لي أخلي فايدة نبو ما بجاني تدل مكر پیش پای زواگیر بردایله أخلي قدرش نبو بجد ديار يار ديار يار ويلي محبي جواني بله گلی هوالا جارد با اهمیت زوزانه که جدا و گنده که برکف تیرا سلاو رس هنوخای جزانن گلی هوالا هندیج مهات آرمانجا که مازن مدانا بو برخواه جبر کو هریماما یا جان و جوان چند
buharet, rojet cuda cudalnik hebin ama hemi adana nazkirin. Burası naf heyveki de bu eve günde erde şeşi em cuda hatine ne var babu? Eve şeşi em hatine veri u cehki gele cudaya burası şeşi petrej burası kaza etme edici bana ber şeşi petre burası üremil günde elki kene bina vekidi kamışlı em hatine zozana ve eve cara düye bu nasip em hatine veri zozana ve vari kureyem burası gel mami Muzaffer gel mami Cüneyt gel mami İsmail em seyrange gel o hoşu berkefte u havalet etme em derketine veririm Cardi gel Tarık Mehmet Tarık bu. Gel Tarık Arslan bu boyucu Slav bu rez bizce vera. Burası avuç gelen sayrange ki hoş berkeftil gelme borand. Mehmet İsmail emelli lip pısyarvaken emes serde de savedni ka Mehmet İsmail deşe takik gündra bu maçı bejid. Mam serde to çavayı ravşata çavay az kula. Vallahi tabi hün gel hep hayır hatten tercava. Rahmellahi baba tamam. Mane hünüt binin zuzanı berkeptine Muzafferci beyne tarihi gotun ya Cemil Ağay zamanı da hatta begavi. Yani zamanı da ömrümer veri buri. Elhamdülillah bir kazabı bala. Tabii ki hüncü hatine keyfameci gerek ahati. و بنی با پیر من خوردای توه بود. ویگاوی هیچی خالین منه هین هاتی هین گلب خیر هاتن. رحم الله و تعالی. و دیجی tabii ki gund bit gund şu bir noyna zodana. Tabii ki pasteta zodana çerinin avaditken hatta خلاص bir cacitine ve günde yani tişteki geri taze zodanın me gelet berketine herkese ki Rabbul Alemin herkese ki ev zodani to nekine nasibi var. Hün gelep khir hatın sercava hatın. Halas khulamete merhamet. Estağfurullah. Kerem ki. Gutel cevata Cemil Ağa'yı dimejne ki manzab natxwa. Xalı vallahi az bu xalı xod çekemeyeceğim. وقتی مضافه بین هگوتی گو والله شبکه ام هشارت کن ام وستر رو سالمایه ام چونه سر کنی خودی هنده جارا منه چه چابت ما مترد که ویش شتایی هم تا چونه جیغ ودا شترست ودا من گنجتیک بو بله والله یادی او امکتی تو جنرال که حتی بو والی جلمیگی حتی زیارت ها آقای گوتی آقای گوتی hatta neveci neket emnanın adını. Kocaman emekli to generale. Gutti bila Cemil avladı ramçı. Xudi ev bermi ket kir agar beni askeri بود. Kir agar hat ço dest neveci girt و neveci kir hat. Ya gutti Cemil ağa geret işte teyit gule بود. Hatta neveci neket dönanın aday. Gup xudi nadim. Ama rastı gutti. Gel havala خسر ال که صحبت میت ال که دا و خسر نواج لمیر که دا گله ما مجنیت امسری که تلز بن جبو صحبت روزانه جبو پیش روز جی گله مرا که قدر و قیمت جبو هر ما مجنیت کاتو سردا چوای روشتا چوای از خلا گله بخیر هاتن سر جوا هاتن اگه مصاده هوا هبیت از اخفتلیت خوازه ترکی کم بلا خلو بو من درسته جبر کو گله هوا لام حزب کن والله تیمه و هر ما پتر بلاف بیتل Türkiye جبر چند مامه Cüneyt diye haskem gotu beca hadi terkip zamanı Türkiye de balaf ket. Değerli dostlar kısa bir özet geçelim. Bugün sizlerle beraber çok güzel gezilerimizin en sonundan birisi olan Kamışlı köyündeyiz. Kamışlı köyünün değerli yaylası Varikure'ye geldik. Şu anda da yanımızda bölgemiz için ve benim şahsi ailem için çok değerli bir abim olan Cüneyt Özbek bizlerle beraber. Abi köy ve yayla hakkında bizlere neler söyleyebilirsin? Öncelikle sizleri aile olarak burada misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Şimdi biz şu an yaklaşık 3200 rakımlardaki Varikure yaylamız. Bu yayla benim için çok özel bir yayla. Çocukluğumun geçtiği yayla. Şurada 3 tane nesili beraber görebiliyorsunuz. Kızım, evladım, ben ve dedesi. Şu an 3 kuşak buradayız. Kesinlikle. Ama yine de buranın özlemi hiç bitmeyecek ki bugün de beraber buraya gelip de ziyaret ettik. Nihayette burası bir tarih.
Rahmetli dedem Cemil Ağa'nın buradaki çadırı, akrabalarımızın çadırları ve bizim burada bir yaşam sürdürmemiz, burada binlerce, on binlerce koyunun olduğu günleri hatırlıyorum. Aklına gelen bir soru varsa bana sorabilirsin. Biz aslında sizinle böyle teknik konuştuğumuz için biraz teknik Evet. bilgileri almak isterim. Elkik Evet. köyü Hakkari'den kaç kilometre uzaklıkta? Şu anki mevcut nüfusu ne? Yayla Elkik'ten kaç kilometre uzaklıkta? Bunları sizden dinlemek isterim ben. Yayla yaklaşık 15 50 kilometre geldi Muzaffer abiden. yani Evet. yaylamız yaklaşık 14-15 kilometre Evet. köyümüze uzaklıkta. Biz Kesinlikle. Hakkari merkeze 35 kilometre uzaktayız. Çok sakin bir köy. Amca ve yeğenlerin olduğu bir köy. Şükür. Sakin, sessiz. Yaklaşık 13 tane hanemiz var. Biz bayramdaki o sistemi, dedemizin oturttuğu sistemi halen devam ettirmek için çaba sarf ediyoruz. Sizlere bu değerli cümleleriniz için, bu değerli açıklamanız için çok çok teşekkür Rica ederim abi. ederim. Davetin için de ayrıyeten minnettar olduğumuzu tabii ki de dile getireyim ben. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Siz aileden birisiniz. Allah razı olsun. Hakkari Tanıtım ailesi hakikaten Hakkari'nin ve ilçelerinin tanıtımı noktasında bu kültürün, bu coğrafyanın daha diri, daha da insanların görebilir bir gerçekliğini bu kadar net, bu kadar şeffaf verebilen tek site. O açıdan yapmış olduğunuz işi hakikaten ben takdir ediyorum. Her zaman destekliyoruz. Daha fazla da desteğe de ihtiyacın olduğunu biliyorum. Siz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz Hoş bulduk diyorum. abi. Çok Ayrıca. teşekkür ederiz. Müsaaden varsa Muzaffer abiye geçeceğim artık en Tabii sonunda. ki. Tabii ki. Biz artık Türkçeyi bırakacağız. Kürtçeden devam ben. Tabii ki. Geli hevala birastî mame Cüneyt jî ji bo vê herêmê ji bo gundê Elkîkê gelem revekê bi qedr û qîmet de hûn jî birastî qisa Hemze beke hûn jî civatê nasin mame Cüneyt jî birastî 3 sal bû 3 sal berî niha aynî ez û mame Muzaffer usûya min efîke ez hat pişta mal temamû خيط والله خوش ببناي min gel ez gela heştet kem mam katı çavayı rewşeta çavaya الحمد لله çava çît بوش الحمد لله şükür biraz ayet de o pısmamet de bu me gele hoş berfireh kirin birastî birayete ya maşallah İsmail tu mazını ama İsmail mazını اشتغل كيش ماسته hiç işte gençtir ha. Hiç işte gençtir. Hani dersi de aşım var. Eri ne Gopalı aslında. da sayılmaz. Az ayıca bejim ev mazıntır bu, ev küçüktür ama ben Muzaffer. Burada beyin aşım var. Tamam, haskir evvel mebleh bini. Mami Muzaffer, birastî ava gelek, agahiyet xoş berkefti bo medan. Az hez bikem piçe tu bo mem vaqti Cemil ağa çava bu. Jiber ku Cemil ağa netinib xusar bu elkiki, bu malbata Özbekiye. Bu cülemeri hemiyep kadru kıymet bu. Tu jiyana Cemil ağa و جیانا واره کره دب خسرت تو با من برفره بی که از گله کیف خوش بم ودي هندي بابن بو سيغورتا ملأ بو بله يعني سيغورتا ملأ بو وقتی امر خودی کری بله عبدالرحمن کسکین هات رحمه خدا لبس سلاو روجا سیگو خالو بهنگ از درنگ هاتم هندی خالی منه گو خالی من سیگورتا جلمی گیو بله yani yapıcı bu sulha bu her tişteki yani siyasi ayrı bu milletinici ayrı bu her tişteki disiplina ve ya cüda bu adalata ve ya cüda bu hake neyari bu kuri ve li kaban hake kuri ve ne kadar başta kuri hatü ne haki çünkü tarafgiri ne diyor aku diye hakli ve dayı haksız cezayı çıbat dayı ya cinayet ji milletiniye ji çucara ekevanet ki devamlı dersi milletet gir net hela kun nexweşî bête kirin ama haksızlığı jî kabul net kir ki carekê heke got be wala bu daybavê dixwe nebaşe gazî dikir cezayê wê dayê çû êdî we net kir carê ya zozana jî tabii ki wextê sala 53 hatiye verî ev zozana girtî cinayên me halwa rexît heyjêrî bûn gote wala Cemil ağa ço ve bermilî tehemadê gu hirç tiştî bo nahêlin dê diz tiştê wa ben heta dinya xwe ji her jîl hatin gotiye wala ve erdê me heme gotin hevka satî me vê hûn pişta rexîcî bu hen neşabîn ve dî bice heke tiştê dî pasiyayê dê hevî bike da bu tewajî خالو براستی همین گام نبودن گوش بر کو بری واره کره مگلت ناسی جبر کو سر رکا به شباب الفری داد بوریم بو نویجی گرم رو که دیکتاتور بو خودش راضی بود
بله coğrafi olarak tam niveka cilemergi beş babaya insan tadı verip bayağı derbaz muay gulevu kutle verip xwarım baş derbaz. Çünkü kavat belki ben kamera nişan bedeten. بله Hava cilemek böyle vezirleri falan beş babına. حالا نه او ریکاب نیشات ادای بله Halı biz ki bahsedin sen de ki ben اوه falan çetir. اوه ریکابی شوابی قدیم اوه بری را چیت هوا هل ویرا میر سرزید بینی بله خاله نابینه چلی جوت وی را چو هرچی عربا تا چو بوی بی شوابی تا نویری توان و خواه هنده جارجین دوینه مهوانجا رویا پاشتری داد وی را جارد عینی وی چیم بو بی شوابی ماشاءالله بیجاش وی تا تل ویرید بونه مهوان تابی چوک از بی خوارنش ویری ند بوی یه جلمه گه با چوب بی شوابی mutlaka داینه ویری Ama ova tesisiye beş babı cilemek. Evet dinlenme tesisi. Ova tesisiye Cemil ağayım. Abi dinlenme tesisi ya böyle hala eve bu. بله خاله Yani çı roja bir mehvan yani cihe mehvanay cüda bu. بله Yani çı catı beji ku mehvan işindeki mekkeyin bu bana mümkün ne. خدا شما راضی Hanu çuna ve mele eve hema bile hazır. ماشاءالله ماشاءالله براستی گلک جاکی خوشه Bere vere. بله Bizim belki halıvaç gele gitti biten. Malbatı tot mazın büçüke to gele çay belavet gen. بحث امام مظفر Mehvan gele hoş mu tamam da çay belavet gelin tamam hepsi bahsedin. Halu khudi vekili minut hende ca maddu hiyas moylaviş bey mastere. Haku mehvan tecibun an davet an gazi kene avat çek boşat yeki. Dua siya buzu çabalavet ki bize semaverin mazın hebur. Nehjwin may. بله او سماویل مازن بشوی نه مثلا آنجایان نوادی لهکی یا پلا بو پلت کرنی کو سماورد کلی ما میواره ویجه ما بیجه demek ki خیر و برکت ها هنگی ویان هنه شو بید بله چرا نه tabii نشبه یا مثلا bir gavin ne desin beni ola pantolon mert ne ütüki ama di fişil prizeden de ütüken mo ne بله aynı ütüt beyit yine pelt kirne ütüye kelit bu bir ütüt girin ماشاءالله teknoloji hengi ev bu ya ne ji başıcı hangi zedettır bu Evi gavıcı düğül seri ve bere düğül gelme takibi. Beri ku bu mezuzana ke bu jir erdin hem hati cep bazemeli. بله Babamul günde bu. Ben hiç bütçü bu nemit avadi bu. İletişim çüne bu. Telefon çüne bu. Bize koha ke kom jurda şazin işe xali xadam. Koha ki hol ben zoom edaya ki hoy bilend ama hoş. 5 günde ve. Hakem mehvana ki had bazumi. بله Damı da çarşaf ve kespi yet rül hifz medbini. Da beşte bir baz yet çalışan hukukut yet şulki gele hebun malı da. Da beşte da her bak seri koku dana sahinde berap eda da peda berda bla khori. Ba mil günde dövbine bey xoda heka fatih speed ite ba zani kum hevan etay. Hasbi xosta bud fatat zom. ماشاءالله İletişim ye gavi hengi ve gavi. Evi gavi merde ko ket alo ama beni alo ki de düz hatir del verelim والله hava Bici alo meji ma Fatih speed fatih speed. والله هوا خاله براستي از حس بكم بتر ناف گند بجارهن و تو جهن فيجن يشمع بداي ام سارك بينو بچن امشنا ويري گل حوالا اخرتنا ما ويري داو حتى داويه حتى جهن فيجو سيران هم دي بردام كتمين خير خشيره دم باش وهاي معلامي بين دشتك ودباني والمن رشاي عندو وهاي معلامي بين كل الكواني ساني وزاواكم خير يا بي Baran ke güat bayare Hey malamin dest kayad bari
والمن رشال هاي مالامين كلك يا نسائي صباكم خير يا بي دلالي منو ضام شني سيراني دلالي منو حالا با چه وی سکنین؟ حالا بود چون بری سکنین برید بین گانی گورگان بله وقتی که هیچ بری بعد و 40-50 سال بین ها اول رکاب شوابه بود بله حتی عربات هات هنگی فیاتت ملک هون او تاتن چون حتی شوفه تالویری سکنی آوا خواهد خورن عربی تا دینامیش بون چکوی رامپه سرد کردن دینامیش بون بی چون بو شوابه بیجا دریوی کانی بگیرن نه سردانه آویتن چیل بید پشتی دیرید بینه دیرم هم خورا کانی کالوری ویرت آویتن بابم هر دو گفت دریوی کانی چیما دانی بگیرن سردانه آویدیشی پشتی آویشید دیرم هم خورا بله اف دیره ها بیجا پشت آوید چیای کانی کالوری چیل ویرت آویتن دیمه که بالانتلیه بله
جا بالانتیا ویجا بینی کانی گوگا ویجا نه گینه و چید بو مزرعه نسپاسی بازی والویل سر آوه و اتوان از جیانی توایل بینی یعنی یه قدیمه و کانیا قدیمه خاله جنید تو کرم که ام هاتن ام گریان خوش هبون اما خالو گوته جمیل آقای گوته چیکار نمیشه آوه که سر بخوان بعدم سکینین اما دیروگای مزانی وای که تو جنید تاوای بخور والله تا وی گاوه گله جاره از تاتم چون بله شنی و خال گله بتامجی وصیت بید لازم ام و وصیت آجی بین نجه هندتش اما demek ki vasiyet kabze bu. Tabii هندتش بویت و نویته Sen xeyri. Gel havalanma için bu elki. Benim xeyri koşu.